Yabo lento eyenzeke eThekwini njengamanje ne ave ngiyithanda into eyenzeke eThekwini lo ukuthi kuyaluthwa emashophini my friend ngiyayithanda bafethu qhubekani ningayeki qhubekani yenze ngoba abantu laba batshela ukuthi mabahamba babuyele emazweni abo ngomhla ka-30 banike notice before 30 u-30 wafika umhla ka-30 wazi wandlula abakazi bahambe ayiqhubeke luthani baze bahamba luthani yabo loyo kulutha kuthiwa abantu balambile baluthiswa indlala babenziwa bugebengu luthani mina ngiyiboni kanjalo ngibona nje kuyinto enhle ezoba nomehluko futhi omkhulu kabi luthani simanje sinikhona niluthe nibakequle futhi khona ngiqeda kuyibo bakequle nequentina phakathi nibakequle ngawo amaquentina niwadibhe phansi niluthe luthani kunini bathi abantu abahambe bebuyela emazweni abo abafuni akithi-ke kusho ukuthi badela ngani futhi bengifisa ngazathi ngabuye xenophobia kuthi kuqhuma induku kuqhume ini nje luthani ngayiki luthani ngaze ngafisa ukuba seDurban ngiyobuka nje kube lutha abantu kunenkathi batshela ukuthi abahambi ngaze sibe ngingabuye xenophobia kuqhuma igala kuqhuma isando ngoba nje ayikho lento le ayikho kunini ukuthi abantu abahambe bengafuna ukuhamba and west bayadelela ke manje sebeyeyisa bayidayisa ngamabomo lapho kwathiwa bevale khona bakaze bavale la nje egoli nje kwafana nokuthi kuyadlalwa into eyenziwe eThekwini ngithi keep it up bafethu kulabo bafana lapho kulabo ubhuti laba bathi nje futhi sekequla le content kequlani kwasani ngaze noma ngakuthola endleleni bashaye ngogebhu qhubekani ngiyayithanda into enenze eThekwini hlangana Zulu ngiyayithanda into enenze eThekwini yabona eThekwini hayi mina iThekwini kahle ngiyabheja ngayo nazi segoli ngizofunani angazi ngizofunani egoli ngoba eThekwini Nkosi yami eThekwini ayikho into eThekwini kahle nje kahle iyona ndawo yami mina kufanele ngiyohlala kuyo ngoba wosisi balapha nje yabona futhi ngiyayibona wosisi bakhona obhuti bakhona ngithi niyinsizwa bona abazali beni bazela insizwa lapha eThekwini hayi yabo mathumu mzabuzela indoda bazela amadoda ngamadoda bafethu ningayiyeki lento enenzayo yinhle kakhulu yancomeka kwakunini kuthiwa abantu abahambi kwakunini imashini mashi kwathiwa yaba yiphisi because of siyadeleleka because of imashini mashi kwathiwa ipeaceful kumele kungaliwa kungayenziwani yenziwa leyo nto but still abantu abafuna ukuhamba nangepeace bafunani bafuna indlozula ayibuye nje isikhathi sezolo izonephobia ayibuye makuthiwa hayi Bhungane awangabulawa amaZimbabweans hayi Bhungane ngiyakhuza niyabona ke bafethu ukuthi lento engiyishoyo yezenophobia netribalism yenzeka kanjani ngenani lapha kwi-comment kaBhungane kusukelwe yasisi lapha wathi udata indoda yomZulu kufana nokuthi udate ikaka mawuyeka eNigeria uyodate umZulu kufana nokuthi weqa umchamo udate ikaka ngikhuza lo sisi kule video ukuthi cha uma ebene experience embi mhlawumbe wakwadate amadoda amaZulu wabane experience embi angabe sesigroupa sonke singamaZulu asifani wrong leyo nto lento engihlale ngiyikhuza futhi nakini maZulu ukuthi musana ugroupa bonke abantu bokuhamba nethi bayizigebengu bonke sebeyabheda akubona bonke abenza ubugebengu akubona bonke abarepayo akubona bonke futhi abadelelayo ngikhuza yona lento ayiphele ngiyacela Bhungane wangabulawa amaZimbabwe ilosisi obhedile ngikhuza yena akungabe ke manje wonke amaZimbabwe asefela losisi zifa ngamvunye amavidami nje ilona engihlale ngikhuza kwamashe ngasho ngathi angimelene nayo mayithi abahambe abantu abangenawo amaphepha ama-documents abale eSouth Africa ngokungekho emthethweni ngathi ngiyakusupporta lokho kodwa ngikusupport mase kuthiwa abahambe bonke nabanamaphepha abahambe anginiyiyo lento engiyikhuza uyabona bafowethu if singase sireason kanje every day thina sithatha inqumo based on emotions sithatha inqumo bese sigroup abantu bonke uyazi manje inezokwenzeka nizwabulala amaZimbabweans enze njani amaZimbabweans abulala ama-South Africans
kube iwoke manje ke chitheke igazi ke bafethu asikusupport lokho loyasiso wrong ngiyamkhuza kodwa nawe mfethu ubhungane mawusuthi ababulawe wonke avele nje abulawe hayi nawe sewrong peace bafethu amaZimbabwe nabantu bakhona bayizigebengu baseZimbabwe bakhona ama rapist bakhona babulali abakhona abakidnapper benza human trafficking bakhona futhi aba right baseZimbabwe kanjalo namaZulu ngabantu akhona rapers nazi inkabi sinawenza human trafficking akhona futhi enza ama drugs khona yonke inhlobo yobugebengu yenziwa amaZulu akhona futhi amaZulu angakwenzi lokho right asingajaja abantu ngenxa yegroup ethize siba group ebonke lento ngihlale ngiyikhuza ngiyacela mfethu Hadebe loyasisa ubhedile kodwa akungathi yena ngomqondo wakhe obolile bese kufa wonke khona amakwerekwele la afana nami anenwele eyimfishane kodwa amnyama nje nami kube khona amakwerekwele la anenwele emayobi kodwa amnyama njengami inwele lezi mayobi kodwa imfishane askisa bese kuba khona amakwerekwele la amnyama nenwele ezimnyama ezinde amakwerekwele lawo bese kuba khona la amakwerekwele okugcina amhlophe anenwele ezinde ezimhlophe iwu4 inhlobo zamakwerekwele ngithini na kunegama la elithi abahambe ngiyalithanda bakwethu kubuqhamanga uANC wasibulala kakhulu wavumela abantu abangamamafia bafuna ukuzophatha lelizwe leli either amamafia amhlophe noma amnyama ayezophatha lelizwe leli bacontrola bakhohlwa ithina umzansi uANC kwakufanele ukuthi uma uthatha ungazibeki wona phambili uphushele abantu kade bephethe bese befunda ama-system ukuthi labantu baphatha kanjani wona lapho wayesegijima ayoshintsha umthetho sisekelo ovuna bona ukuthi badle kahle nemindeni yabo bafake lamakwerekwele la afana nawami nafana nalaba abanye laba mamayobo bamnyama abenenwele ezimfishane wona walishawa liqeda izwe ke lapho Khongolose yena kwakufanele angashintshi lutho kwakufanele ukuthi ashintshe lapha ukuthi umuntu omnyama akwazi naye ukungena enhlakeni zomnotho bese bebheka ukuthi izwe liphathwa kanjani ama-system manje bona bangene bazumbula sebevumela nabantu bangaphandle yonke into asavikelekile neze bafowethu la uma ngasavikelekile nizongizwa ama-South African ukuthi ngempela mina ngiyafisa ukuthi laba abafana nami bahambe nalaba mamayobo bahambe yini ngisho kanjalo na bafike nezinto ezimbi thina singazazi zama-drugs na yonke lento eyobupha bona emazweni abo bahlulwa into eyodwa ukuthi bangakwazi ukumela izwe labo iyaphi inkulumo yami iyala Mzansi akekho umuntu olungisa leli izwe leli mina ngikhula ngangivikelekile izwe liphethwe ilamakwerekwere amhlophe ngangivikelekile kuzo zonke izidakamizwa ngikhula ngangena futhi kuma instructor of knowing amalokhu njani ama-technical what you call technical subjects kuyo yonke into ngangiyinikwa yibo lamakwerekwere la ama-institution onke lawo avaliwe yiwo lamakwerekwere amhlophe anenwele ezinde
ngoba sekuphethe ukhongolose ehamba nani namamafia. Abona lamakwerekwere mhlawumbe ngcono sivale zonke lezi zinto lesingabe sakwazi sibabuke ukuthi benzani. Kulungileke. Lithi-ke lami-ke abahambe lapha ngoba basifikela nezinto ey'ngekho. Siphushe lo ANC aphuma ahambe. Bese sibuyisa lela kwerekwere limhlophe lizolungisa yonke lento le eyonikwe ukhongolose. Kuvuleke lama institution laya alapha esasifunda kuwo. Ingculabuchopho nayo yonke into esasifunda kuyona. Ngoba kwamanje nje avaliwe mangakubalela lokubalela lawo ma institution nemali. Are well equipped. Ngeke wangitshela ukuthi kunengane efunda eTVET yenza engineering kodwa yazi ukuthi ayina practical ayinalutho. Leli kwerekwere lemhlophe alibuye liphathe bese lithanyela yonke lento bese sifunda-ke ama-system ukuthi kwenziwa kanjani. Leli kwerekwere limnyama alihambe impela alihambe nje. Yabona nje ukuqamba ngomuntu uzongivumela ukuthi ngempela mangahle ubheke nje izinto ezazenzeka ngoba kwakungekho konke lokho. Lapha nawe wangavunyelwa ukuthi uzungene lapha edakamizweni uthenga utshwala umncane ungaphansi ka-18. Manje sekuwumfanekiso nje kuthiwa akangeni umuntu ongaphansi ka-18 azothenga utshwala. Buke ingane idawa kanjani la etradini nasenzile ukuthi ziyadakwa zenza yonke lento. Ngenxa yokuthi kwavulela ku-ANC kwavulela amakwerekwere wavuleka zonke lezi zinto lezi mafia estate wona aphathi lokunyana eSouth Africa. Lento yayisho baba uMkhwanazi ukuthi lelizwe lelizophathwa yilabo bantu laba abangazange bavotelwa navotelwa kuvele kungeno nje liyashwe lokunyana ikhanda. Bakwethu kubuqama ngasibuyiseleni imbuho lamakwerekwere amhlophe. Ma usuwabuyisela amakwerekwere amhlophe cishe yonke into izothanyela kodwa sibaphushe lapha bese siyavota. Ngoba ngiyabona ngempela umuntu omnyama yakazenzela utho bafowethu ngeke siyathanda kasithandi. Inhloso yabo ukuthi bona mabephethe laba kakhulukazi ukhongolose ufuna ukuthi athathe mayisethathile bese bezokwazi ukuthi bebheke imizi yabo na yonke into. Ongitshele nje ukuthi buyisa bonke abantu bangaphandle bezongena la ulingise labantu laba bakhohle ukuthi bafunde kubelungu babephethe kulamazwe abo ukuthi kuphathwa kanjani babaxoxa bathi abahambe. Izwe lethu leli even nalabo sebezovuvuza la leyo nkololoze ethi umuntu omhlophe uyigwelekwele umuntu omhlophe uyilokhunye uyi-legal immigrant akahambe la. Usekhohlika ukuthi lo muntu lo ufike la uyigwelekwele kuze simdambele wakwazi ukukhanda zonke ingqalazinda zokulukhunjelazana zemsebenzi nokufunda everything into enjengaleyo. Usekhohliwe usethi naye akahambe uphushwa yila abantu bangaphandle bophukuphuku lobu ukuthi umuntu omhlophe akahambe ngabe salokho. Lento leyo into nje esisangene into ezisangene. Bakwethu kubuqamba sicabanga ukuthi kufanele senzeni kuze lelizwe lethu liyokwazi ukubhekwa izingane zethu. Sibuyise nanga umuntu omhlophe lapha ikwerekwere limhlophe libuye lizophatha la bese sifunda-ke ini ama-system ukuthi liphatha kanjani lenze njani. Ngoma sizothi thina selihambisa lelikwerekwere mhlophe asiphathe omunye umuntu eke seziye ndawo. Sicabangeni-ke ama-South African kodwa nje gcineni lamakwerekwere la awahambe kusokwazi ukusala sidile nani nenze ukuthi sibone kufanele senze njani. Ngiyabonga.